оё медонистед ки ҳайвонот ҳам баъзан вақт худкушӣ мекунанд? худкушии инсонҳо одатан бо сабабҳои тарс, ноумедӣ ё дилшикастагӣ ба амал меояд, вале ҳайвонот барои чӣ худро мекушта бошанд? баъд аз тамошои барномаи навбатии мо ҳатман ба ин саволи мо то андозае ҷавоби худро хоҳед ёфт. бо арзи салому дуруди бепоён барои шумо дӯстон ва бинандагони азиз, дар барномаи навбатӣ барои шумо чанд саҳнае омода намудем ки дар он ҳайвонот бо сабабҳои гуногун худкушӣ мекунанд. пас лайк мондану обуна шудан ва муҳимтар аз ҳама навиштани назароти худро фаромӯш насозед. ин ҷонвар як намуд хук аст ки онро каргадан меноманд. каргадан дар бинияш як шохе дорад ки оҳиста оҳиста ба шакли доиравӣ рушд карда ба сараш медарояд ва боиси маргаш мешавад. агар сангпуште ба пушт биафтад, ба ҳамин ҳол боқӣ мемонад, зеро ки худро рост карда наметавонад. агар ӯ ба ҳамин ҳол бошад, зуд аст ки аз гуруснагӣ бимирад. борҳо дар наворҳо дида шудааст ки мори афъӣ аз думаш сар карда худро мехӯрад ва бо ин роҳ худкушӣ мекунад. мор барои чӣ ин корро мекарда бошад? олимон мегӯянд ки мор думашро аз шикор фарқ карда наметавонад, яъне вақте ӯ ба думаш ҳамла мекунад, бо ин гумон ҳамла мекунад ки ӯ шикораш аст ва ин кор сабаби маргаш мешавад. гавазнҳо ҷонвароне ҳастанд ки шохҳои сершоха доранд. онҳо аз ин шохҳояшон барои муҳофизати худ истифода мебаранд, аммо баъзан вақт бо якдигар ҳам ҷанг мекунанд. дар ин вақт ду ҷонвар бо шохҳояшон ба ҳамдигар дар монда, онҳоро аз ҳамдигар ҷудо карда наметавонанд. дар баъзе аз ин ҳолатҳо одамон дахолат карда ду гавазни ба ҳамдигар часпидаро метарсонанд. онҳо аз тарс по ба гурез мениҳанд, аммо шохҳояшон мешиканад. аммо аксар вақт ки онҳо бо одаме рӯбарӯ намешаванд, ба ҳамин ҳол мемонанд то ин ки аз гуруснагӣ мемиранд. қучқорҳо ҷонварони безарар мебошанд, аммо шохҳои боқуввате доранд. ҳамчунин онҳо одате доранд ки дар баробари мушкилот ҳеҷ таслим намешаванд ва то сарҳадди марг мубориза мебаранд. баъзан вақт ин якравияшон онҳоро ба марг оварда мерасонад, зеро онҳо бо ҳамдигар меҷанганд ва ҳеҷ таслим намешаванд то ин ки яке аз онҳо аз зарбаи зиёд тоб наоварда мемирад, баъзан вақт ҳардуяшон. ин гӯсфандҳо дар австралия ва баъзе давлатҳои аврупоӣ дида мешаванд ки онҳоро асосан барои пашмашон парвариш мекунанд. пашми ин гӯсфандҳо чунон рушд мекунад ки тамоми баданашонро мепӯшонад. гӯсфандоне ки аз соҳибашон дур мемонанд ва бо ҳамин сабаб пашми онҳо тарошида намешавад, бо таъсири гармии зиёд ба ҳалокат мерасанд. худкушии асп. ин қисми пои асп ки дида истодаед ба нохун шабоҳат дорад ки бояд зуд кӯтоҳ карда шавад. агар ин қисмҳо кӯтоҳ карда нашаванд, асп тавозуни худро муддати зиёд нигоҳ дошта наметавонад ва агар дар вақти давидан ин қисм ба асп халал расонад, ногоҳ афтида аз зарбаи сахт мемирад. худкушии уқоб. дар бисёр ҷойҳо уқоб рамзи нотарсӣ ва шуҷоат аст. ин парранда хеле чусту чолок аст. уқоб 40 то 45 сол умр мебинад. вақте ки уқобҳо ба ин синну сол мерасанд, аз чӣ сабаб бошад ки ба хулосае меоянд ки худкушӣ кунанд. барои ҳамин ҳар қадар ки метавонанд ба баландӣ мебароянд ва худро аз он ҷо ба замин мепартоянд.
خودکشی زنبور اصل. زنبور اصل جانوری مهنتکش است، اما وقتی خطر را جدی حس کرد برای محافظت خود به حملگر نیش میزند. اگر آنها به آدم نیش زنند، نیششان را از پوست سخت آدم کشیده گرفته نمیتوانند. برای همین وقتی که بعد نیش زدن پرواز میکنند، همراه نیششان یک قسم بدنشان به پوست آدم در میماند و در وقت پرواز کنده میشود. به همین واسطه زنبور اصل دو پاره میشود و میمیرد. این جانور با لقب تنبل مشهور بوده در جنگل‌های بارانی ایالات متحده آمریکا دیده می شود و با تنبل بودن یعنی سست حرکت بودنش خیلی مشهور است و در بالای درختان زندگی می کند. تنبل از فرآمدن به زمین سخت می ترسد، نه به خاطر خطرناک بودنش، بلکه به خاطر که نمی خواهد که به زمین فراید و خود را به زحمت سازد. اگر این جانور یک بار سرش را به درخت ماند، در همانجا روزها به همان حالت باقی میماند، در همان حالت میخورد، میخوابد و افزایش مییابد. تنبل برای شکارچیانش لقمه خیلی آسان است و شکار کردنش مشکلی ندارد، زیرا که برای شکارچی ذره هم مقاومت نشان نمیدهد. اگر یکی از نوزادان تنبل از درخت به زمین افتد، به همان حال باقی میماند تا اینکه بمیرد، به خاطر که مادرش خود را به زحمت نمیسازد که به زمین فرآمده فرزندش را نجات دهد. چه خوشبختی است دیدن چهره خندان فرزندان وقتی که از کار میایی، ولی کودکان حاضره را خرسند و حیران کردن خیلی مشکل است. دانه های جواری مکه خم و توفه های ناگهانی داخل آن فرزندان شما را میتواند به حیرت آورد. 3 کوپون یک خیله را جمع کرده صاحب توفه شوید. پلیته گازی، سماکت، پیچ نانپزی، تلویزور، بلندر، دستگاه موی خشککنی و دستمال. دانه های جواری مکه خم با خرد و کلان شادی هدیه میکند. خم برای غمخوری نزدیکان و عزیزانتان.